Nadja Škerjans čita svoj prozni tekst. Frane Ometra. Moj pokojni barba Frane, brat od mojega oca, kega sam jako voljela, až se s nami vavek škrcal i nemotarije zmišljal. Ja i moja mlaja sestrica smo se smeli čim smo ga videli. Po par dan se ni bril, samo da nas po obrazeh more strgat, a mi plakale. To je dobro za cirkulaciju, govoril je. Mama je zijala. Ti si, Frane, munjen, sej propio un ignorante. Kada se je čaja dila, lagi je to na talijanski rekla. Imela sam 4 leta i malo slabej vlasiki. Barba ni špital moju mamu, leh je zel makinetu i obril me na nulu, da ću tako imeti jači vlasi. Plakala sam ja, i moja mama. Sliku na kojoj sam obrijena i sedim v rožicah pred Anđelinu, led sam mrzela, a sada je obožavan, až me spameti na barbu Franeta. On je med prvi pulmatoj imel svoj kamion, motor i harmoniku. Voljel je sost i tancat, voljel je i ženske, ma je voljel i biru popit. Imel je kompanjona, sken je po Slovenije oko Bistrice, neki poslidelal, vozil, čaja znam, seča ni. Voljel je trapulat. I ti dan ni neki posal, po dobrem pasal, pa nisu ni za biricu imeli. Vide oni vele brajdi od ruž i čoveka ki oko njih bacela. Razumeli su da to mora biti malo bolji stojeki pardon. Ma su se stavili v zahlad i ideja je zajedno pala. Zeli su veli špah i metar, počeli po ružah merit, špah vuď i na velo v debati delat. Daj malo levo, ne tamo, povuci više gore desno, gledaj da ni to tako ošta zavoj, 3 mesta. Paron se sav prestrašil, kano tjera potna ši od dela, ši od muki i pita, kaj fanti to merite? Ja, tudi kje pa sad nova cesta, da se skrati put do sela, žal nam je. To su moje ruži, celo življenje sa njen dal, to je moja muka. Kaj se ne bismo mogli pogoditi onako po muški? Dajte to cesto, pomaknite do mojega suseda, ima on tamo preko još zemlje. I tako je moj barba Hunsut Fakin lepo, bez muki, kašetu bili zaslužil, a ni bil Ometra. Mesecima se pulmatuj o temu povedalo i smelo, a Frane je od onda prozvan Frane Ometra.